Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kumsi benta banir mirjing mut halo ki babun ki kam ki baidei bat ki nong trai asha ki nong yalam ka Riboy District Asha Association haka khatwai trip nai tung arja pun riu ki lapen long ya kelempung jing kendu lang jong baro ki nong trai asha ki bana Riboy District habernihan hakani kasni lawan me shimenta do ba sustenance sotun amli ke jirang menteri ke sarkar jela kum kongsan uba plela tioso unong aiboy ka Riboy Asha Association Kakong Mary June Mersing Presiden ka Meghalaya Asha Workers Union lembat ki wei ki riu pau khmat bat ki khot jeng ki kenhun Asha ki bana ka snong ba per jongkari boy de sing lapin ipu iping ya kani kasngi da ka jingshat bat jingrawai balapin I da ki khot jeng ki kenhun Asha hakani kasngi lapin skamru ikinong kam bathamai ka Riboy District Asha Association ka ba kinong ilam bathamai ki kenthop ya kakong tildarika wardakar kum ka presiden kakong protimi lapang bat kakong mili makri kum ki vice president kakong barisha lapang kum ka general secretary nolor kiwi pan
ki Asha workers baru kajing trekam kajopi niso tushai ba kajing trekam kajopi kadai kajing trekam kabangadu manong ba kajing trekam kabang judawa ya ha lani bang judawa nakuta kajing yo dede ayat ka service kajopi nakuta kumno ban pelajim ban yada ya longi lani ya longi lani ya diluk ikma bat dagba kunta dagba bat bilskoy bat kakam kamang pipile kajing shiki kamang PPI Kaladeru kapor agaban mafiru tidakam nakuta yalade bantak skem ya kaye kesan Gomu nomikman Omdei naman suaya kejiro epi Dere ngakwa banai kejiro ila Wanti Akanungan ka kam ka bawti bidon kam nakata ka jinon kam ka jopi ka service ka bawti PPI nakata ilongye ibadon kam kam akabide wat ka prot ka kya niye ngamle banai ka jikren ibu step ibu sa nama pakde ka jaga bersih kan mulai nak di Asha workers baru apa bangkin hamle banyak yang dijaga di hapiul ros jiwa ka service ka PPI let's go ba nakilang jamaah ngana balai jaga kam abang pipin lana ba yade akatan benda kalau pipin nama nasutu kere kam bakia anak kata endre yakwa berkintu di Asha workers baru di Asha Palestinians baru yang ke union Eropa dinongkin kam to the district ibarim bagi bacumai ada kini kam abang PPI kumpa mapi PPI dan luksir banai cisekri dan mapi PPI monsoba kalau kumpa kecikri monsoba nakata kumno pima banai ya kecila nakata ibril baru ibadonka Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.